अमा फिसा राननानै होदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ गोबां अमा फिसा राननानै होदों। गोबां आइजोफोरनो अमा फिसा राननानै होदों। नंगौ, जेरै खोथा होदों एरैनो गासै खोथा होनाय बायदिनो गासैबो खामानिखौनो बिटिआर सरकारा मावफुंगासिनो दङ। मुसलपुराव गोबां मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो बिटिआर सोरखारनि फिसारि बिफाननिफ्राय मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ ना आरो अमानि जोलै राननानै होदों। खुगाजों बुंनायल' नङा, रायजोनि जौगानायनि थाखाय थाद'नाय गैयैजासे खामानि मावगासिनो दङ प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा। बे बाथ्राखौ बुंदों मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव थानाय ना बिफाननि मावख'आव दिनै पिग काम फिश कालचार बे थांखिजों 2023 निफ्राय 2024 इं मायथाइनि SOPD मावथांखिनि जोहै मोन 300 गावसुंथा हानजाफोरनो अमा फिसा आरो नानि जोलैखौ ना आरो जुनार बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो राननानै होनायखौ नुनो मोनो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा गावनि आथिङाव गाव गसंनो हानाय बायदि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारा खामानि मावबाय थानाय बाथ्राखौ खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायो। बे हाबाफारियाव बिटिसि सरकारनि ना बिफाननि CHD नील दासखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। बिटिआर सरकाৰৰ আমি পিক কাম ফিছ কালচাৰ অৰ্থাৎ গাহৰিৰ লগত মাছ পালন কৰা যি এটা পদ্ধতি, সেই পদ্ধতি আজি ইয়াত ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চেৰেমনি চলি আছে। বেনিফিচিয়াৰীবিলাকক গাহৰিৰ লগত মাছ লগতে দানা আৰু চূণ এই মানে দিয়া যি আমাৰ চলি আছে। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা এটা কথাহে ক'ব খুজিছোঁ যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যি ধৰণৰে সমাজ ব্যৱস্থাটো নতুন সলনি কৰাৰ কথা কৈছিলে, এইটো আজি বাস্তৱ ৰূপ আহিছে। আজি কমেও হাজাৰ হাজাৰ মানুহে আহি আজি আমাৰ এই পিক কাম ফিছ কালচাৰ যোনটো স্কিম ইয়াৰ বেনিফিটটো ল'বলৈ পাৰিছে। আজি আমি 300 আমাৰ বেনিফিচিয়াৰীসকলক গাহৰি আৰু মাছ দিয়া হ'ব। আৰু এইটোৱে কথা যে স্বাৱলম্বীৰ নামত সেইটো একেবাৰে ঠিক পইণ্টত কাম কৰি আছে, সেই কথাটো এটা ফাইনেল হৈ উঠিছে। আপুনি যি ধৰণে কাম কৰি আছে এতিয়া বিগত 17 বছৰ মানুহে গমেই পোৱা নাছিল। 100% বিগত দিনত স্কিম বুলি বস্তু নাছিল। বিগত দিনত আঁচনি বুলি শব্দটোৰ মিনিং নাছিলে। তেখেতসকলৰ সময়ত কাঁচি কদল আৰু ৰোৱা আৰু কি আছিলে কম্বল, সেইটোৱে এটা আঁচনি আছিলে। আজিৰ দিনত আমাৰ তাত 50টাৰো ওপৰত নতুন আঁচনি আছে। ইয়াৰে ভিতৰত পিক কাম ফিছ কালচাৰ এটা আছে। ইয়াৰ ভিতৰত বিভিন্ন আঁচনি এতিয়া আমি ৰাইজক দিবলৈ গৈছোঁ। আজি মুছলপুৰত এইটো যাত্ৰা হৈছে। সেইটোৰ লগত আমাৰ কোনো কাম নাই। আমি লোকসভা ইলেকশ্যন সময়মতে হ'ব। আমাৰ কথাটো হ'ল কি, আমাৰ ভিতৰত যি আমাৰ যি টকা, সেই টকাখিনি মিউজ হ'ব নালাগে। ৰাইজৰ টকা ৰাইজে পাব লাগে, সেয়ে কাম চলি আছে। কেইদিনমান পিছতে আমি 5000 আমাৰ মাছ বেপাৰীসকলক আমি চাইকেল দিবলৈ গৈছোঁ। এনেধৰণৰ বহুত আঁচনি আছে। क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकाव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।